biyag, wenno patay. Tinapalabas, naitarayan man da Michael ken Roldan, ti grupo ni Peryong, anang padaan kadakwada iti dalan. Insingasing ni Roldan, amakikapyada langen kada Peryong, tapno awanin ti mangriribok pa'y kadakwada. Inanugutan mo't ni Michael dayta asingasing ni Roldan. Kabayatan na, nasakit tinakam ni Solomon, gapoy ti pan nakaabak namanen, ket dinanog na ni Don Tomas. Awan anyaman iti don ti panang danog ni Solomon kenkwana, tati napateg, ket ti inabak na adakkel agatad. Iti mansyon, imbaga ni Fatima iti amana, ang kayat na ti agbalin a first honor iti graduation da. Isuan ako na ni Solomon, ngay nakasarita ti maestrana, tapno pagbalinan da a first honor. Itagagayem, adtuyin tituloy ti nobela tayo na paulwan. Biyag! Wenno patay! Papa, kasari tayo dyan maestrat. Wen, tamasapul asika ti first honor. Saan amabalin asika lang ti second honor. Kayat ko asyak ti first honor. Matungpal day ta akayat mo, iha. Piryong, mabalin ka din agpapagayam tayo laangan. San mi akayatin ti apa, Peryong? Ti kayat mi, agpapagayam tayo kuma. Saan niya kayat? Saan da kayo akayat apagayam? No kasta, talaga riribok ti sapsapulam. Aging nga da kayo dito ipagadalan. Saan da kasardangan? Sige, nukas tati kayat mo. Makaamo ka. Talaga akayat mi di makipagayam kan ka, Peryong. No di mo mit kayat. Awan mabalin mi. Si kamot lang tinangirugi ti pagsaksakitan tinakam mo kada kami. Basta sagala kayo. Tabugbugan da kayo. Iti ka nito nga dadakas ang mapasama kada kami. Pick upon da kayong tundag iti pulis. Anya? Laglagi pam dayta, Peryong. Pudnuti ko na ni Michael. Napan kami ni Jaili. Ket nagipulong kami kadag iti pulis. Iso ano mabugbog kami pay. Tiliwan da kayong nagiti pulis. Laglagi pam dayta, Peryong. Nakasarita kong ti maestra ni Fatima. Tinapalak itinakkel akan tinan. Ha? Isuan ni Fatima ti first honor. Kwarta lagayam di kasapulan. Boss. Ala, orayam ni Fatima. Kat agidan kayong ito nga agawin. Sige, boss. Sige, umuna akon. Tadapagnak ita. Imunan ni Boss Solomon. Madi, tinaramid na. Ngam inak kasarita ti maestra ni Fatima. Aginanata pa'y maskay. Nabanug ako na nagtartaray. Uray siya! Nabanugak matan, ansot! Nibus ngay. Sa dino ka no ti papanan na. Ijaya senda! Kastagayam. Maskay. Anyamatan. Pagsanayin na ta ni boss. Kalpasan na. Datamot ti pasungal-ngal na itilaban. Kabalantan, ansot! Bastag sanay tanay imbag! Saan ka mabuteng? San? Sabagay kahit sigurado. At dadakkel nga itid ni boss akwartata. No bilang tadatati ilaban na. Sigurado day ta, ansot! Isuanas ka ngag sanay taan na imbag! Talaga si kaitan ti first honor, Fatima. Wendoray, naglaing ni papakan niya. Nung amumla ko abinot butong ni papam ti maestra. Tapno si ka ti agbalin a first honor. Kan Maysa, talaga mat asyak ti first honor. Kandakil agatad ti inted ni boss a kwarta iti maestra. Kat ko na ti maestra. Asaan na nga anman ti kwarta.
No di kat ipaay nalaangan para kadagiti ang kasapulan iti tulong. Apaya di ka matagtagari, Doray. Ah? Eh, kwa? Anyangay. Agdiretsutan, ige mansyon? Sige, katinton bigat. Mapantay di asyanda. Takayat ko ti agkabalyo. Sikat ti makam mo. Saan datamutin adangdang randa Piryong? Ken, saan datamutin asan-san na bun iti dalan? Nagbutang dan Sipud imbagata ang nagpulong ta iti pulis. Saan datan nga uyuyungan da Piryong? Mabutang damot langan. Kan, nasayat na ita. Tap naawanan ti parikot ta. Michael, makaturturog akon. Sige, matulog tan. Tamasa pa tapay nga agring inton bigat. Tag-jogging. Kan ag-practice tapay nga ag-boxing. Kan kumugtar. Kabalak tag mataray iti napartak. Darasam pati. Anya ter aramidem diti paraangan, iha. Agpampanunutak, papa. Ngamin, duwalaangan nga aldaw, kat graduation min. Pampanunutak asyak to ti kapintasan ti bestida na apuraw. Agraman ti sapatos ko. Ket, nakagatang kayon iti aramatam iti graduation mo? Wen, papa. Idi pa ilan na panabulan na nakagatang kami ni Doray. Nasayaat. Ikayat ko, napintasak inton kaaldawan ti graduation ko. Napintas ka met, iha. Ket siganto ti kapintasan iti dayta nga aldaw. Wen, papa. Ala, mapan kan iti silid mo. Tamaturog kan. Rabin. Wen, papa. Michael, talaga datamanan ti first honor. Saan na nagbaliw? Una, datangarot ti kalaingan. Di datamanan ti first honor. Agkuskusilap laang ni Piryong. Idi imbaga ni ma'am no asino ti first honor. Sa nabalin ako silapan na ta. Basta saan datan adangran. Yay! Datamanan ti first honor, Michael! How about a round of applause to the first honor, Miss Fatima Domingo Zamora? Oh my God, papa. Mapantang iti Yes, stage. palakpakan tayo po. Wan, iha. Sige, mapantan. Roldan, kablawang ka. Kablaawan ka mat, Michael! Agyaman kami, Gigi. Kablaawan ka mat, Gigi. Sikat ti second honor. Oh my God, medyo balay mi ita. Tadain sa gana ni nanang ko. Agselebrar tayo. O sige, umay kami kini Michael. Gigi! O nya, maskay. Nakasagana ka na makilaban. Nakasagana akon, boss. Nakipusta akon. Ket sika ti ilaban ko. Areglado, boss. Saan ati tao ni Don Tomas ti kalaban mo? No di ket tao ni Mr. Dayawan. Sige, boss. Ket kayat ko ngagpaabak kanto, ha? Boss, apay ngay. Wen, iti kasta. Siyakton ti mga habak. Mawat akon, di kaya siya mapasamak, boss. Dakkel akwarta ti abakak. Gapo, tadakkel mat akwarta ti ipustak. Wen, boss. Sige, agpaabakak to. Sabagay, maskay.
Sana delikado. Tagpaabak kamit. Saan ka unay ang masakitan? Wan Sabagay, dakkel to ti itad ni Busken ka akwarta no bilang. sigurado day tansot. Sige amas kay, mayat day ta. Ta dun to ti kwartam. Agtong palak ken ni boss. Tamangan no'y katanak apasurot na no jak agtungpal. Una, amin na kayat na kitagtong palta. Tapno na bang luta lataken kwa na. Tiyan mo nga to ni Solomon. Kat saan ang pumusta? Natural na pumusta. Ngayon, tipusta. Kat di pa nakaabag ni Maskay. Amo! Tamuklatan ang maabag ni Maskay. Gapo tawan mat amuna itilaban. Manaldamat. Pagweso ba ita? Amo! Ado kami ngagpipinusta. Dakalagatan ti busta. Kat sigurado ang mga baka. Saan paggamas? Apay nga yakas laabakan na di kalaban. Huwag nga rin, boss. Natumba ni Maskay! Natumba! Boss, sana na timakder ni Maskay. Naabakan! Nangabakang itipusta. Naabak ni Maskay amandal. Tomas! Senyor Solomon. May isa kagaya manakipusta. Well, maragsa ka na kaputan na nga baka itipusta. Anya. Pakairanudan mo't gayam timanal apasurot mo, Senyor Solomon. Anya ti kunan. Padam amanal ti paso. Ngam, pakairanudan mo't gayam. Adumanan di kwarta kita, Senyor Solomon. Dakkel tinabak ko. Gapo ta nagpaabak ka, Maskay. Kat di kagdanag, tekang ka iti kwartam. Oh, siyak may boss. Di nakadiikan. Ikang ka, basit lang. Saan ang balin, boss? Boss, nusanak ang nagpabak adagos. Amangan, nunataya kitan. Oh, makaulaw, di kuktar, tinakalaban ko. Kitain nyo ha, boss. Limtag pa lang, tirubak. Sa nabale, Oh, agimbag tumutla day ta. Agdiretso tayo ni Jimanson. Ijay tayon nga agselebra. Boss, kamaudyanan na. Nasubot yu jay abak yu itinamidwa apos tayo anabak. Amok alino kanaklag ni Don Tomas. Sa anak amanel tapno jak maawatan. boss, nalay nga talaga dagiti makilaban iti dayjay a pinustaan. Nukali ka gumak ti mga bak. Sigurado amatayak. Isuanas kun ngagpapigsa kami pa'y, boss. Ado pa'y nga ensayo ti kasapulan mi. Aramidon tayo dayta. Ken nasken nga adu kayo. Nasken nga adu dagiti agbalin a tao. Tapno adu ti ilaban ko. Mangala tayo iti kakadwami, boss. Wen, mangsanay kayo mat iti ipasungal ngang tayo iti laban. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di yuliwan na denggen, tituloy tinobela tayo ang napaulwan.
Biyag! Wano patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas ni Fatima ti First Honor iti panaggraduar na iti elementarya. Gapo iti kinaturay ni Solomon. Kabayatan na. Agpada na padayawan da Michael Canroldan iti aldaw ti rekognasyon da. Isuda do ti First Honor iti first year high school. Naragsak dagiti singin iti daytaan na awat da pamadayaw. Iti sabali a bangir inlaban ni Solomon ni Maskay iti pagbaludan. Ket binilin na daytoy nga agpaabak. Gaputa iti kalaban ti pinustaan na. Nagpaabak nga rod ni Maskay. Ket maragsakan da. Gaputa dakkel agatad ti inabak da. Ngagpapan kini Don Tomas ket nakipinusta. Iti mansyon adda panggap ni Solomon. Kayat natimang sanay iti daduma pay alalaki nga isunto ti ipasungalngal na iti laban. Itagagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Kaya't masawin, boss. Mangsanay kami iti lalaki ang makilaban to. Wen, kasta nga rod. Nasayat dayta na panunot yo, boss. Kaya't ko launay ti kastoy a klase ti sugal. Gaputa dakkel a kwarta ti sumangbay kanya. Lakit diya, boss. Isungag paimbag ka, Maskay. Paimbag madagos na tarupam anakugtaran. Iti kasta. Inkaagsapol iti lalaki asanayan nyo amakirangat. Wen, boss. Talaga akabisado mo dagiti ehersisyo iti panakilaban, Ophelia. Wan Mama Dalen. Inkabisa kon. Kabisado kon. Dagiti warm up. Ti stretching. Kanda dumapay. Kat ita, mangrugi kan nga agsuro, no kasano ti kumugtar kan tumanog. Wan Mama. Nidakluhop ti mangisuro kan ka iti dayta. Dagiti laeng nalaka ti isuro kan ka. Tani, amumatan kanyak. Bakit akon, kan nabayagan atyak naging sayo. Isa marigatan akmatan. Wan Mama. Ahon gayam. Inton Sabado, sumurot ka kanya. Tagumatang ta iti aramatam. Ha? May mayat no daramatam akawas ti pangrangat, Ophelia. Tapno may mayat abuyaan ti panagsanay mo. Naskan ka di pa'y dayta, Mama? Siyak ti makaamukan ka. Basta rumorta inton Sabado, mapanta ijay ili. Sana nanas ka na gumatang kayo, Dalen. At datay nakadulin di ta nga uniforme, ang mabalin na nga aramatan. Ha, kasta ka di. Ajak amu nga dagayam iduldulin mo. Adda, isunto ti aramatan ni Ophelia. Agyaman no kasta, Master. Nupay kasta, mapantalat ta ijay ili, Ophelia. Agpasyar taman mo't, kadi kakat agpatinggalatan dito'y baryo. Sige, Mama. No dayta ti ko na yun. Kaya't ko tagpatakdar iti pasdag. Dakkel a pasdag. Dakdakkel ngem iti pasdag ni Don Tomas. Boss. Wen, Talaga gaya mapatuloyan nyo dahita plano nyo, boss. wen ansot. Iso amang kita tayo iti lugar anapintas ti lokasyon na. Apang ipatakdaran tayo iti dakkel a pasdag. Areglado, boss. Hintayo mang sapol. Inton bigat matlang. Rumwar tayo. Papa, kayat ko ti agnad iji asyenda. Ijay ti pagnaidak ita bakasyon. Sige. Sige ti makam mo, Fatima. Kadwak ni Doray, Papa. Wen, sana parikot da ita. Kayat ko man ang ti agsakay iti kabalyo. Jack kayat apanawan ni Fati a kabalyo. Basta ganad ka iti panagkabalyom, iha.
Win pa ba? Tandaan naman na imbag dagiti bilin ko, Doray. Wan, boss. Apay. Adda ka di pa'y panagduwa-duwayo kanyak. Di kayag danag. Tadyak baybayan ni Fatima. Ken awan ti panggap ko a pumanaw. Gaputa ka silang ni Fatima no pumanawak. Nasaya, tamom. Di kayag danag, boss. Sana ka pumanaw. Ken kasano kuma a pumanawak. Kat adamat sweldok iti binulan. Trabaho lang, boss. Bueno, agtalakakan ka, Doray. Kat no dadaulam day ta panagtalag. Amumon ti katukad na. Aglong bata! Doray! Sige! Kamatan na, Doray! Kamatan na! Nabannoga ka, nagkabalyo ah. Hala, sumraktan dito farmhouse. Intapay agina na. Sige, umuna ako. Sige, siya kunti mangigalot kadagiti kabalyo. Oh, aday tatin sagana ni Nana Maming ngayon naman ta. At titiparakan ka. Nabang aranak pa'y ngayon minom. Ituloy tanto man ang tiyak kabalyo inton madamdama. Ay, sika talaga. Manipod agtawon ka iti 11. Nga aging gaita ta 16 mon. Nausam ka pa'y lang ngagkabalyo. Apay, di ka mauma? Apay ko maama-umaa. Ay, sika talaga. Kasla di ka mabambanog. Boss, talaga napintas na ito apasdak. Nga ita kat timakdaran. Ansot. Nagdakkel apasdek, boss. Sagat at dapay na iranta paglabanan. Ngem kulungan mo't alandok tineranta paglalabanan, boss. May mayat daytan. Itikas ta. Awan ti makataray. Awan tinagduman na iti pagrangatan iti pagbaludan, boss. Pudno na ita. Kaya nadamat na iranta silid para kadagiti manok ko. Ah, manok, boss. Wen. Abay, di mo maawatan maskay. Maawatak ansot. Apay, kasken ka kapoy. No, Nagpintas ti aglawlaw ti pasdak. wen boss. Kan addapay na iranta apagparkingan dagiti umay makipalnot. Pudno na ita. Boss. May mayat ngagpaiso dito pakaangayan ti laban. Nga medyo pagbaludan. Tanaila ti jay. May mayat dito'y pinaramid mo, boss. Unmet. Kat gapo iti na ito'y. Dakdakkel pa'y ti maawat ko akwarta. Taamin asumrak dito'y. Kat agbayad na. At damat porsyento kadagiti umay makipusta. Mayat, boss. Mayat na ita. Wen boss, mayat. Tiyawanat pa'y na Solomon. Talaga mang kompetensya. Ngam, awanan yaman na. Sana bale tamenal ni Solomon. Kandi na amo ti ar-aramidan na. Pudno dita, boss.
Di na mo teraramitan na. Isu abay aglang. Takitag man no damapan iti pasdag na ang makipusta. Awan langit dia, boss. Wan. Awan. Ngamin. Bagak to amin dagiti amok ana esem iti pusta. Tapno sanda amapan iti pasdag na. Kitag lang no adda mapastrek na. Boss, adon dagiti naawis may lalaki. Agayat na ti agbalin na tawyo. Nasurok na 20, boss. Masayat. Di yo ida palumusan nga gawin, ha? Agyandan dito pasdag ko. Wan, boss. Kaya't kung ngay kandado yo ti kang runaan ari daw ti pasdag. Tapno awan ti makalibas. Wan, Wan, boss. Sanda makarwar ditoy. Gapo, tananga to apader ti alad. Di da makarwar basta-basta. Matay da pa'y nga umuna. Sakbay ang makalimas da. Talaga plinano ni boss ti amin maskay. Kita mo dito apasdag Nagdakal. Dakdakal nga miti manson na. Wan nga rodan sot. Kat, nabakod met ti pader, nga alad na. Napalawlawan ti pasdag iti pader. Wan nga rod. Kan namom ka diyan sot. Mangala tayon to. Iti babae. Oh, Wan. Isudan to ti agbalin na serbedora dito yapasdag. Ado a babae ti kasapulan, ansot. oh. Ada para luto. Para masahe. Ganda dumapa. Mayat launay. Talaga mayan, ansot. Ang yati masapul mo, Solomon. Kaya't ko apuludan dagiti taom, Don Tomas. Tapno isuro da dagiti taok iti panakirangat. Anya? Anyat katawa. Mawatangon ti amin, Solomon. Ngem, saan akas karina? Mano ti ibayad ko kan ka? Dakkel agatad. Ibagam naman o. Tangay agpilit ka. Sige. Ibagakkan ka. Makitam ti pasdag ko, Don Tomas. Anya ti makunam. Maya. Awan mama iti pasdag mo no idilig ko dito pasdag ko. Ket itataaddan dagiti taong dito teritoryo. Mabalin mon ti pumanaw ket mangrugi metten dagiti taok nga ginsayo. Tibayad mo. Yagbon. Anya? Bayadak to kalpasan ti praktis da. Intun talaga ang makasuron dagiti taok. Anya? Nangeg mo ti imbagak, Don Tomas? Saan nasak day tao analaka ang maal-alilaw, Senyor Solomon? Isong agbayad kan. Tanong di ka agbayad. Yawit ko metlaeng dagiti tao. Agbayad ka? When numaluksawakan ka, Solomon, ha? Kasta... Inasot mo ti
paltog mo. Wen? May salaang akalbit. Nalpaskan. Solomon. Oh, anya? Pumanaw ka kadi? Wano kalbitak to'y paltog ko. Sige. Pumanawag. Nga madantumat aldaw mo. Adda plano iti dayjay adon Tomas. Anya dayta, boss! Boss. Isu dayjay ti kainagaw ko iti daytoy a negosyo. Isu a masapul a mapukaw. Boss. Wen? Kayat ko apatayan nyo ni Don Tomas. Anya! Iti kabiitan a panawan. Patayan nyo ni Don Tomas. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wano patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, Jun Rebutazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!